Na prepodavanju kotre otrimane srednjoškolcom predstavitelje volonterskog centru u Vojvodini tolkovali jaka dobrobud volontiranja, co znači robiti volonterski i jak še mož prijaviti za toto. Potrebno je naglasiti da mogu da se lako pridruže organizaciji tako što će se prijaviti na portal. Portal je na volontiraj.rs, da oni mogu tu da naprave svoj nalog, da otkače svoje interesovanja i da traže organizacije kojima su potrebni volonteri i da isto tako mogu organizacije njih da nađu. Njedal sam za tu organizaciju u Novim Sadze, že jest takih ljudi koji aktivno še bavia s tim i to pačem še dom, že kebyže budem mať času a vjerojatno, že budem ta, vjerojatno še i priključim ta, išće rozumem uvidím. Na prepodavanju predstaveni međunarodni volonterski kampi jak dobra nahoda, že bi mladi šljebotni čas hasnovito preprovadzeli. Думам, že to jedno bardzo dobre iskustvo, pretože še zdobува njenem znanje, schopnosti kolo organizaciji, komunikaciji i tak dalje, ali je najveća vrednost u tim, že upoznavat se i zbližujat se še s ljudmi, njenem z inozemstva, ali i s domašnjima ljudmi z ruskog kerestura, abo z drugog mesta za viši zeša kamp otrimuje. Volonterski centar Vojvodini dobre sotrudzuje z našu rusku zajednicu, ta im toho roku u planu otrimac volonterski kampi u Šidu i ruskim keresture.